Wetso madume Dikgang ke tsa BOTSWANA television primaneng ya la bobedi re ga saka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Putego mako re itibulegela ka go leba ditlhogo. Puso e tla dirisa 495 million pula go aga matlo a feta makgolo a mane a tla nna masole mo toropo kgolo Gaborone. Kampani ya banana ya sego sa letlotlo e ntsha thobo ya yone ya ntlha ya ditapole kwa toropong kgolo ya bobedi Francistown. Mo go tsa metshameko popa ya ipopa le moyagolele Township Rollers le JU di tla tsoga di nkgisana magwafa mo motshamekong wa BOTSWANA Premier League ka moso. Wetso ya ranolang ka puo ya diatla ke ene Topo Taposa. Lekgotla la bobelotlhomogi la First National Bank of Botswana FNB Foundation go bolelwa fa le semeletse mo go thuseng dikgolegelo tsa monogae go baakanyetsa magolegwa botshelo jwa kontle jaaka batabo ba boela mo setšhabeng. Baemedi ba banka ya FNB ba senetse seno kwa moletlong wa go neela ba dikgolegelo thulaganyo ya aquaponics kwa kgolegelong ya bomme mo toropo kgolo Gaborone gompieno. Ba re ba solofela gore e tla neela magolegwa a bomme bokgoni jo bo kgethegileng go ba thusa jalo go nna le dikgwebo fa ba sena go gololwa mo dikgolegelong. Pego ka botlalo ka tsholofelo Tombale. First National Bank Botswana Foundation ke nngwe ya mekgatlo e eteletsweng pele ke Mahama o ikemetseng ka nosi e arabileng kopo ya bagolwane ba dikgolegelo tsa monogae ya go thusa ka metlhale ya go tlhabolola ditlhaloganyo tsa magolegwa le go ba baakanyetsa go boela mo setšhabeng. Thulaganyo ya bošweng e ba e dirileng mmogo ka maikaelelo ao ke thulaganyo ya aquaponics e neng e le mogopolo wa baokamedi bangwe ba makalana a banka eo. It gives me great pleasure, ladies and gentlemen, to inform you that this project is the brainchild of the 3 coincidentally female branch managers that were mentioned earlier on to support their fellow females going through a challenging time in their lives. This specific project is a combined initiative by Riverwalk Industrial and First Place branches. So at FNB, every year, the different business units are required to do a staff volunteer project. So you do a needs assessment on the environment or the communities that you operate from, and then you come up with a project. So we sat and agreed with the team to come to prisons because of the proximity to the river branch. Go ne ga tlhalosiwa tshimologo ya thulaganyo e. So we sat and deliberated on the needs assessment. We then agreed to do a hydroponics project together with a fisher, one of the agri specialists here at the prisons. He was invited to our meeting, and we pitched the project to him. He then suggested, instead of you having a hydroponics and a fisher, why not combine the two and do an aquaponic system? Many hands make work light. So together we can move together. We can deliver rehabilitation and reintegration and deliver a crime-free Botswana by 2036. Banka e ne ya senola fa mo thulaganyong eo ba kgone go rutlhontsa magolegwa a le mane le badiri ba dikgolegelo ba le bane go dirisa thulaganyo e ya aquaponics. Maikaelelo e le gore ba kgone go ya go tsweledisa seo ka go ruta bangwe e le tsela ya go diragatsa fa thulaganyo e tswelela e le teng mo dingwageng le gone go ka ntsha maduo a akaretsang go rekisa dijo le ditlhapi tse di tswang mo go yone. Tsholofelo Tombale, BOTSWANA Television, Gaborone. Puso e tla dirisa 495 million pula go agela sesole sa BOTSWANA matlo a boroko a le makgolo a mane le bofero bobedi mo toropo kgolo Gaborone fa simolodisa semmuso kago ya matlo ao mosong ono. Tona wa itshireletso Rre Kagiso Mmusi a re se ke maiteko a go fedisa letlhoko le le tseneletseng la boroko mo sesoleng sa BOTSWANA. Pego ka botlalo ka Yenge Malimoyo.
Lenaneo le la Sarona 2 la dikago tsa boroko tsa masole le itebagantse gape le go thapa masole a maemo a ntlha ka go ba oka ka dikago tse ka dipaka e le tsa go iteisana borathana le talente ya maemo a ntlha jalo dikago tse di hapegileng tse e tla nna molaetsa go botlhe ba ba nang le kgatlhego ya go ka direla lefatshe leno ka botswapelo. The government of Botswana has set clear objectives that we aim to achieve through the construction of these 408 residential accommodation units. This is a very important thing that we ensure that our men and women have decent accommodation that will allow them to do their duties effectively and properly. And as the Botswana Defence Force, we are achieving that. This project will undoubtedly enhance morale and foster a strong sense of community among our military personnel and their families. Dikago tse di tla etelelwa pele ke borra dikontraka ba monogae ka go farologana mme di solofetse go tsaya sebaka sa dikgwedi tse 30. We offer like a secured neighborhood, and we offer like things like kindergarten, and there are new sports recreational facilities such as there's going to be a club house type of building which is 3-story that offers shared like office spaces that like coffee shops, like where people can mingle, where the members can mingle, to guarantee you that we are going to deliver a first-class project to your satisfaction in about 30 months to come. We welcome you to keep a close eye on us. Tell us where, if there's anything wrong, please tell us. Isago ya sesole sa lefatshe leno e tshwanetse ya lejwa ele e kgathisang ebile e na le dikatso tse di rileng bogolo jang mo go ba ba eletsang go inaakanya le sone ka jalo lenaneo le ke maiteko a go tokafatsa boleng jwa bone le go sireletsa setšhaba. Enge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Borre ba rotloediwa go ema ka dinao kgatlhanong le kgokgontsho ya bong thotloetso e dirilwe ke tona wa itshireletso Rre Kagiso Mmusi fa bua kwa putegong ya go rotloetsa phetolo maitsholo le dikakanyo ya mekgatlho ya itlosobodutu kwa ga Mmabesi kwa Serowe Bošeng. Go rata Morenyane o na le ko Kgaisano ya motshameko wa kgwele ya dinao ya Rechencheng Borra Football Tournament e neng e tshwaretswe kwa Serowe mafelo a beke e ne e tshegeditswe ka maikaelelo a go rotloetsa borre go tshwaragana mo letsholong la go fetsa kgokgontsho ya bong ka e le bone gantsi ba e dirang. Go botlhokwa gore o itse gore o hakae o dira dilo jang o di bona jang a Rechencheng ba gaetsho megopolo mekgwa le ka gare dirang dilo ka teng. Potso e batlang re ipotsa ka bongwe ke gore wena o hakae fa masula a hupetsa lehatshe ka bokete jo bo kanakana o hakae fa bomme le bana ba tlhoka thuso le ke monokeng ya gago o le rre ke wena o tshwantseng gore o ba sireletse ka sengwe le sengwe se o nang le sone mme ka jaana borre ba kgobokane ka dipalo ko metshamekong e le batshameki le babogedi go maleba go dirisa metshameko go se go araba potso ya borre gore ba hakae bone. Tlhomontšha ya go fetola dikakanyo le megopolo kana mindset change e tla rotloetsa popagano ya maphata bodiredi le boeteledipele go atlega mo ditorong tsa go aga setšhaba. Tiro ya Serowe mindset change for social clubs ke ngwase ka isa motia se se supang ka kgonagalo ya go popagana ga maphata a rona go dira diphetogo mo matshelong a rona re le bangwe ka rona masika le ditsala. Kgaisano ya motshameko wa kgwele ya dinao ya Serowe e nang le ditlhopha di le 12 e ne e tshwerwe ka mafelo a beke e fetileng ko Serowe. Go rata Moranyane, BTV News. Kampani e ipupileng ya banana ya Sego sa Letlotlo e dirile thobo ya yone ya ntlha ya temo ya ditapole tsa maemo a kwa godimo kwa toropokgolo ya bobedi Francistown.
Company eo ya banana ba masome a mabedi le bone ba ba tswang mo toropong eo e tlhamilwe ka dithuso tsa lephata la banana bong metshameko le ngwao ka maikaelelo a go nonotsa itsholelo ya lefatshe leno ka temo go etletsa maitlamo a lefatshe leno gape a go nna le dijo tse di lekaneng. Faith Ditete ka pego. Jaaka keletso e le go tsisa diphetogo mo go iphetheleng dijo ga mmogo le go kgona go ikemela mo go tseo botsalano jo bo hapegileng gareng ga setšhaba baemanosi ga mmogo le puso bo maleba. Dikgwebo tsa mohuta o ga di ka tsewa ka thwahalo di ka nna boremelelo jwa metseletsele ya dijo mo lehatsheng leno. Re le ba bodiredi ja MISEC ra re ke youth empowerment, youth development e na le boleng e tokahaditsweng a re tšhentšheng a re iphetheleng e le goreng tiro e ga re dire re le nosi re leka gore re thuthatse itsholelo to stimulate economy ya ka setse ke buile ka gore yone e ka kgonagala ga re ithuthatsa ka gore re bo re le rothe ba tsaya karolo ba re tseneng sekolo ba ba sa tsenang sekolo ba ba ko malapeng ka ditsela tse di harologanyeng. Ke ne ke ra batho maabane ke ba ra kere ba gaetso this project ha re ka thwahala as community of Francistown it can brand this town. I'm telling you it will brand this town. Rothe la re ka thwahala go simolla ko godimo go ya ko tlase ha re ka thwahala rothe the town will be branded by this project. Banana le bone ba ikiteile sehuba go ngangatela mananeo a puso e ba le bantseng one le go nna le seabe se segolo mo go atumetseng lehatshe leno ga o gile dikeletso tsa lone tsa 2036. Tshimologo e leeto le re tswang mo go lone le ga se le legano ke le ne le batla sebete determination and perseverance. We started this business, we call it a business now, a family business because re tshwaraganetse re le banana ba Francistown from different areas of Francistown. Re ne re utlwile mananeo a puso gore mananeo puso ke e butsa mananeo botsadi tautona wa rona a re ke emisa di border ke emisa all the vegetables batswana itimeleng. We promote food security re le ba sego sa letlotlo. We are here saying batswana re hano amogelang se re tlang ka sone. Looking at this space ba gaetso ka ga se leng stona ka teng keletso ya rona ke gore re bone go le go ntse go diragala gonega particularly to lona banana re kopa gore a re emeng ka dinao re dire sengwe le sengwe gore re ise economy ya rona go godimo a re tshwaraganeng tapole e rekwe go se ka ga to ke dirilweng ke batswana a go re emane nokeng a go re tsholetsaneng ha re ka iphithela dilo tse re di fitheletse ke kgonegela ha itsholelo e ka thuthahalang ya ba ya tokahala malapa le matshelo a rona a hetoga. Lephata la banana bong metshameko le ngwao le tsere maikemisetso a go netehatsa ha banana ba thathelwa dikitso mo methaleng ya botshelo le go itirela go thabolola matshelo a bone ka thwahalo ga mmogo le go thuthahatsa itsholelo ya lehatshe go tswa mo itsholelong e hagare go ya go e kwa godimo ka go rotloetsa go itirela dijo le dithoto mo gae. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Banka ya Absa mo lefatsheng leno e simolodisitse pego ya dielo tsa bone ya Absa Financial Markets Index kgotsa AFMI maabane maikaelelo e le go buisana ka tswelelopele e dirilweng ke mafatshe mangwe a Afrika mo mererong ya tsa mebaraka ya madi le gona go leka go ta ka methale ya go ntsha dikgoreletsi tsa peeletso mo mafatsheng ao. Fa bua kwa tshimodisong eo mogolwane kwa lephateng la madi mme Itumele Mareko a re pego e ya banka ya Absa e botlhokwa hela thata ka jana e kala e bo e supa matshwao a mebaraka ya madi mo kgaolong ya Afrika a tlatsa ka gore e fa tshedimosetso mo tlhabololong le kgolagano ya mebaraka. Terry Makgweng wa bega. Go simolodiswa gape go e monogae go ta jana morago ga ya konokono ya Absa Africa Financial Markets Index e neng e tshegeditswe kwa toropong ya Marrakesh kwa Morocco ka kgwedi ya Phalane monongwaga. Maikaelelo magolo a pego e ya mebaraka ya madi ke go leka go bona ka fa mafatshe a Afrika a 20 a tsayang karolo mo pegong eo a ka tokafatsa mebaraka ya one ya madi ka teng e le go leka go rotloetsa kgolo le thabololo ya itsholelo mo mafatsheng ao. The
The EBSA Africa Financial Market Index is a valuable tool for measuring the state and robustness of financial markets across African countries. It is essential to have a comprehensive understanding of the progress being made in this area, as financial markets play a critical role in promoting economic growth and development. Lefatshe la Botswana go bolelwa fa le kgonne go thatoga ka maemo mo dipegong tse tsa mebaraka ya madi le tswa mo maemong a bofera bobedi mo ngwageng o fetileng go ya kwa maemong a borataro ngwaga ono. Se go bolelwa fa se bakilwe thata ke mebaraka e mo pontsheng ya monogae le ditsamaiso ga mmogo le ditsetana tse di nametsang tsa makgetho. It is pleasing that Botswana continues to do well in this index since its inception in 2017. The government of Botswana has noted with pleasure the continuous improvement of the country in the EBSA Africa Financial Market Index to 6th position in 2023 from 8th position in 2022. Botswana's Pillar 3 on market transparency, tax, and regulatory environment score improved by 9 points this year as it implemented new measures on this front. Go kala le go fa mafatshe a matshwao mo mererong ya mebaraka ya tsa madi go dirwa go lebilwe matshego a marataro a akaretsang gareng ga mangwe boteng jwa mebaraka bokgoni jwa babeeletsi mo mafatsheng ao ga mmogo le dielo tsa melao le go diragadiwa ga yone. Some framework around this. We organize in 6 sort of themes or pillars. So around market depth is really about the sort of financial products that exist. Access to foreign exchange, the second of these columns, is the price at which transactions happen. We reward countries that have more flexible exchange rate regimes. The third pillar is around some of the framework that we have here. So it's around market transparency, and that's about things like credit ratings, not only for countries, but credit ratings for corporates. Go dumelwa gore ba ba dira melawana ba kata ka ditsetana tse di thusang go rotloetsa go anama ga madi ka jana go supagetse fa ditsela tse di thofofetseng tsa go fetola ledi gareng ga mafatshe go thusa go fa mafatshe matshwao. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Phuthego ya mafatshe ya lekgotla la UNESCO e tlwaeletsegileng ka leina la 18.com e ka yone mafatshe a ikopelang tshireletso ya dingwao le mekgwa ya one ka fa tlase ga lekgotla leo e wetse bošeng kwa kgaolong ya Chobe kwa Kasane. Fa bua kwa moletlong wa maitsiboa wa go ipelela ngwao tona wa banana bong metshameko le ngwao Re Tumiso Rakgare a re lefatshe la Botswana le kgonne go sireletsa dingwao tsa lone le mekgwa di tshwana le go bopa dinkgwana dikopelo le mmino wa Speru ka fa tlase jalo ga lekgotla lone la UNESCO fa e sala le na leloko la lekgotla leo ke ya leboga eole ka pego. Tona Rakgare a re phuthego e tshwarang ngwaga le ngwaga e mo go yone mahatshe a tang go ikopela go sireletsa dingwao tsa one segolobogolo tse di gomagomediwang ke go nyelela e botlhokwa ka e thusa go babalela dingwao gore di kgone go hitisetswa go dikokomaneng segolobogolo ka nako e ngwao e kgonang go dirisiwa go nna mohama wa itsholelo ka bo yone. As we celebrate this 20th anniversary, we urge the Intangible Cultural Heritage Committees to continue their vital work in identifying, inscribing, and safeguarding more elements of this rich heritage. Each inscription is an acknowledgement of cultural significance and a commitment to preserve and promote these practices for future generations. Our collective efforts in this endeavor are more crucial than ever as they contribute to cultural diversity, sustainable development, and social cohesion. Go ne ga ipelelwa dingwao tse di harologaneng mo moletong o tsa mahatshe a sele le tsa monogae di tshwana mmino wa Seperu o kgaolo ya Chobe o ipelang ka one ka o tholega mono. As we immerse ourselves in the vibrant tapestry of cultures presented, we are reminded of our intangible cultural heritage, diverse and dynamic nature. This heritage, spanning dance, music, traditional crafts, and oral traditions,
forms the bedrock of our identities and communities. It is a living, breathing expression of our histories and values passed down through generations. We thank the Secretariat of UNESCO for having allowed us to do this, for having passed the baton to us to carry on this mission for this year to do the 18.com event. Phuthego eo ya 18.com e neng e tsene ke mahatsi a ka tshwara 94 e sa tswa go wediwa mme ebile e gatelela bokgoni jwa lehatshe leno go nna boremelelo jwa diphuthego le mediro ya boditšhabatšhaba. Ke a leboga eole, BTV News, Kasane. Wetswa le gona yo tsubang se gona sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television mme ga re tswelela mogolwane wa letlole la lekalana la Motor Vehicle Accident Fund MVA mme Buyane Chidoda o kupile ba ofisi ya boipelego go itsise balwetse ba ba kopang dithuso kwa go bone morago ga go bona jalo dikgobalo tsa dikotsi tsa dikoloi ka ditlamelo tse di bonwang kwa letloleng leo o boletse fa ba lemogile fa bontsi jwa batho ba itse ba tota ba sa itse ka dithuso tse di ntshiwang ke lekalana la MVA mme Chidoda o ne a bua se kwa dithuto puisanong tse di neng di tshwerwe ke letlole leo le ba ofisi ya bo Mabui tota bo Mabuipelego kwa Tsabong ke o lebogile Radipotsana. Ikelelwa dithuto puisano tse ke go tokahatsa tirisano mmogo gareng ga MVA le ofisi ya boipelego ka go ba tlhalosetsa ka botalo ditamelo tse batho ba golagetseng mo dikotsing tsa dikoloi di hiwang ke letolele. MVA e thusa batho ba milweng ke dikotsi tsa tsela ka madi a bongaka le tshidilo maikuto. Re lebella kgaolo e re leng mo go yone ya Tsabong ke kgaolo e leng gore e bophara so ga go itlhela le gore mo ba go bona motho yo ko Khawa kana yo ko Isi kana yo ko Hereford go kgona go nna le go nna kgwetlo so ha gona le Mabuipelego o mo dikgaolong tseo re kgona go dira dithulaganyo le bona le gore ba kgone go thusa batho ba rona ba ileng gore ba mo di nageng tseo so e le re se itemogetse tokagalo hela thata mo di area re ntse le go re se tsene simolotse go tsalana le social worker re na le seemo sa gore le kalano la MVA le ko le direla ko le rona re ko re le kana la boipelego ka go council go ta re thusa gore re fokotse di seemo sa gore gongwe be re iphitlhela re thusa motho a le one re mo fa dithuso tsotlhe tse mo ka go tlwaelesegileng ka go bidiwa jalo go ke WDP. Badirisi ba tsela ba kopiwa go nna kelothoko ka malatsi a boitapoloso and also ke gone gore go letsatsi betso a re ha re plana mesepela a rona re lebelela gore re tsamaya nako mang kana go re tsamaya ka ona re lebelela gore dikoloi tsa rona di fiti e re wa re lebelela le gone gore re tsamaya ka lebelo le le ka di le gone gore e re a rona e re nna mo go yone e go kgakala bokae khantsa nota ke a bona gore di tsweletse o ka re itumela thata ha re tswa Afrika re ya ka ha rona ka re tsara mo ditseleng ke ka ba tsamaya mme sa itekana sentle even ba di kultsa ka itekana mo ditseleng mo kera ba gore ya le mo ro le le senta ba bona gore ha ka dira gore koloi e sa itekana ke ska tsara mo ditseleng mo tseleng. Chidoda o ikuela mo go ba balwapa batho ba ba golagetseng ka dikotsi tsa tsela go itshwaraganya le letolo la MVA le ba ofisi ya boipelego morago ga kotsi se se ka ba thusa go bona thuso ya madi a bongaka le ditamelo tse di maleba ka nako o tsweletsa ya lebogela ba boipelego tirente ba e dirang ya go thala balwetse kwa malapeng go netefatsa gore ba hiwa tlhokomelo e maleba ke ba lelwapa. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Tsabong. Mothusa mookamedi wa khamphane ya moepo wa ditemane ya Botswana Re Kolatotse wa kgoletse badiri ba moepo wa Jwaneng go dira ka natla go epa temane e tsweletseng ka go nonotsha le go godisa dikeletso tsa lefatshe leno go nna le itsholelo e kwa godingwana. Re KK tota Re Kolatotse o buile se kwa moletong wa go lemoga badiri ba ba bereketseng moepo wa Jwaneng dingwaga tse 5 go yeng kwa go tse di 35. Emmanuel Rapoa wa bega. Moepo wa Jwaneng ga ona molekane fa o tshwantsha ngwale e mengwe mo go epeng ka bonokopila temane ya boleng jo bo go godimo e nnile le seabe se se nonneng go atolosa ditlhabololo tsa lefatshe leno. Fela mme bonatla
bopelotelele le boineelo jwa badiri ba moepo go direla lefatshe la gagabo fa e sa le o thaega ka ngwaga wa 1982 ga go etlha baeteledipele go ba lemoga le go ba lebogela tiro e tona e ba e dirang. I would like to once more congratulate all of tonight's recipients. Thank you for your contribution to this country first and then BOTSWANA second. What it is today is because of your hands and your brains. I urge you to continue working hard. Those who are about to retire, we salute you. Thank you for the culture of excellence. Bale salang tsaya malebela letaya khakala modimo lo boloke. The year of service to BOTSWANA and to the nation show a level of dedication that not all companies have had the pleasure of witnessing. And for that, we can express our gratitude. To the recipient, let me take this opportunity to thank you for your dedication to BOTSWANA. There is a wealth of knowledge and experience that you possess that I trust you will continue to share with those around you. Mongwe wa bagaka wa diretse moepo o humileng bobe lefatshe ka bophara reke ba petse malebe a tlhalosa loeto la pereko ya gagwe ya dingwaga tse di 35. Nakwane ke zala mmane ka one ke 1988 ka August. Mina kwa tenya ka baka uli mabua. Na ri thola ri rola ri fiela. E be rola ra para sikipa dio tsa di galase eng ene di seo. Di bona ka jeko. A rola ri fu tshepe miti hala nyawo siame. Menne re bereka mele maduo nantsa tso helana. Betsunte ke simollela ka go leboga dikgang tshwanetse re ditletseng hano gompieno ebile ke le mongwe wa bone mme ke leboga thata mokgatla o ntsa hologa seralaha le ba nang le bone mo dingwageng tse ba di tsamaileng. Katlego ya lefatshe leno go dirisa ditswammung tsa lone ka bonokopila go gwetlha mongwe le mongwe go itse gore motlha mongwe di tla fela mme o ka ipaakanya jang go tshela sentle ka metswedi ya khumo e maharatlhatlha e tlhokang bone balatedi fela. Imano Rapua, BTV News, Jwaneng. Mokamela lekalana la BOTSWANA Investment and Trade Center re ke le tsusitse o lebile a re go botlhokwa gore dikampane di beeletse mo babereking ba tsone ka seo se na le seabe mo go ntsheng maduo ga tsone le gone go godisa itsholelo. Re o lebile o buile se kwa moletlong wa go lemoga seabe sa badiri ba MORULE coal mine ba ba dirileng jalo ba direla company o sebaka sa dingwaga di feta 15 le go feta jalo kwa motseng wa Phalapse. A re moepo wa MORULE o na le seabe se segolo mo go tlhabologeng ga itsholelo ya lefatshe leno mme fela mokokotlo wa seo ke badiri ba moepo o. Mokamedi wa moepo o Re Edwin Elias a re jaaka dingwaga o tla bokhutlong ba le ba ko morago ba itshekatsheka ba ikgata motlhala kana ba itsa motlhala le go ipelela dikatlego tsa bone mo ngwageng ono. Infrastructure developments financed from the coal revenues include our roads, our cement industries which rely on you, Makoro bricks, and Makoro bricks and tile, amongst others that we could mention. MCM, therefore, is a big contributor indeed to the country and to the country's development and economic growth. On the success side, we have indeed done exceptionally well as a business. We have so far concluded the construction of the A14 access road and the completion of the Motawa Legacy Project. This is one of the legacy projects that we are here today. We have what we call the proto room and the lab upgrades that have been completed. Merebone Jalo le plantain cha, the new parking spots go mining, the stores warehouse construction. Leone system ya rona in cha maranyane eriditsam proto re ke maiteko a mante thata, and I would like to acknowledge everybody who has participated towards those projects. Radio Konatel
Lefelo la itlosobodutu fa thoko ga noka ya Thamalakane kwa Maung le le tlwaelesegileng ka leina la beach go tsarere Matlapana Beach la betswe Matlapana Community Trust go le laola. Lefelo le la bilwe ke mothusa mokwaledi kwa lephateng la dikgaolo le tlhabololo magae me Mamiki Kamanakao yo boletseng fa go le botlhokwa gore lefelo leo le laolwe gape le ke maphata puso a tshwana ba melao lephata la bojanala le ba sepodisi jalo Marita Kaisara Kapego. Le ke lefelo la itlosobodutu le le ratiwang thata ke banni ba Maung le baeti le bontsi bo kgobokanang teng mmogo le masika le ditsala segolo jang ka nako ya malatsi a boitapoloso le mafelo a ngwaga. Lefelo le ntse e le lefelo la setšhaba go sena ope o le laolang ka jalo la betswe lekalana la morafe la Matlapana Trust go le laola ka thuso ya maphata a mangwe a puso. La go thusa yang trust gore go seka ga tlhola go dirwa dilo dingwe tse di kgotlelang tikologo ya ko beaching. Modumo o heteletseng ke sengwe sa tsone go ithomela gongwe le gongwe go sa dirisiwe matlwana a boithomelo ke sengwe sa tsone ebile ke dilo tse leng gore di ka hatla bajanala ba rona. Jaanong re le community ya Matlapana ra go kata jang di-resources tsa rona ko beaching re sa ba hela mo go mapodisi re sa ba hela mo go ba bylaws re sa ba hela mo go ba trust. Ha go tibitšetšo se se gore re molato ka gore le ha tselene le sena monga lone trust e sa itse gore a kela lone kana yang kana council ya re yaanong gompieno ga le ka tla le nna le monga lone re itse gore ke la gamang ke tsela re boikarabelo bo ka tokala bo ka oketsega ke gore mo ne re go dira ga short term e le gore ga ka go tsena di-holiday tsa Christmas tsa enyana re fitlhela batho ba dirisa dikuta ba sa tsaya teta ko tourism mekoro go sena go na le di-water rights tsa water affairs be re ta re phatalatsa mme go sa nne sente batho ba tswa ga borone ba tswa go rapa ba re ba tsile beaching. Lefelo le la Matlapana Beach go bolelwa fa le na le metlhale e mentsi ya dikgwebo ka go farologana. Didiba tsene le gore ne le tsa council e bogologolo a ile gore re ka batla go di dirisa re ka batla metsi gongwe trust e ka batla diphulu e ka batla eng sa go harologana gone gale le tsone hela ha re bone ra itse gore go tsenwa ga kae ga o tsena a le gore tahela re dira di-toll gate kana re dirang ka re ga kolla trust le maphata a rona a moalo wa fiscal pin gore go ka kgonega yang kone maitamo le maikelelo a rona yana to etsa mind change gore a re hetoge ra akanye dilo ka bonako e seng mo nako e hitile ra akanye gore gompieko ke eng se se ka se dira re le community gore se re tswele mosola ngwa dio ke di mo lebogela gore le di-trust tse tsotlhe o re hile 100% gore re own di-trust re bone go di-trust tsa rona re thusa marahe re se ka ra bahela mo go goromente. Matlapana Community Trust ba supile fa ba tla somarela lefelo le thata mme ba solofetsa go simolodisa tiriso ya lone mo nakong e sa fediseng pelo. Marita Kaisara, BTV News, Maung. Go tsena tsa metshameko mekgaitsedi ke go segonkwe o gonefa kgaitsedi ka Dumela Benson o teng wa tsogarra ka no tla ke bua selete ke re o fonefa ra o foki fano o tlhoka Benson ra o foki fano ra thank you kgaitsedi ka tla ke go leboge Benson mme ke re madume we tsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga gona le dikgantsa metshameko tsa BOTSWANA tonight mme ka go re alotlhe a re tsene mo go tsone re simolole ka ye di gogang kwa pele. Ile tsela ngwe ya go tlhatlhelela banana ka maele a motshameko wa boletlwa ba sale ba botlana le khotlela BOTSWANA Netball Association ke gore bona ka tshwaragano tota le la BOTSWANA National Sports Commission BNSC a tshwere ikatiso kwa toropong ya Jwaneng tla molong tshusi wa bega. Ikatiso e tsone ke bana ba ba ithutuntsang ka motshameko o wa re ba bona ha center go tswa kwa Maung ba le 25 ba le 17 ba mo goditshane Center of Excellence go tswa kwa sekolong se segolwane sa mo goditshane ga mmogo le ba mo Jwaneng. This program that we are running here, the camp,
It's a culmination of what we've been doing throughout the year. We have got a center whereby kids are being trained in Mau and in Mogoditane throughout the year. We have got coaches hired doing that program in Mau and in Mogoditane. So here in Zwane, we have now put together the kids from Mau and the kids from Mogoditane to come and train together for a period of 10 days. And then from here, they are going back to their centers. And now our wish as the association, because we have got a long-term athlete development program that we want to roll out into the entire country. If funds are permitting, we want to open more centers which will run on daily basis. Faisal e thuthuntsho tsa motlhale o di tshegediwa le go tla la bona le tsweletse ka go gatlosa batshameki ba maitemogelo a kwa godimo. There is a lot that we have achieved. The gauge that we use for this program is the number of kids which are well developed, that are graduating, that we can see in our national team structures, and a lot is happening in terms of. So, in August we sent about a team of 8 people, completely made of Rebabona and CSE, and even right now in the team that was playing in Gaborone this past week in African Netball Cup, we saw people coming from CSE who are into this program, who have graduated into our national team. So if we can have those players graduate, it means we have got a lot that we are going to benefit if we can take this program very seriously like we are doing at the moment. Ikatiso e ya malatsi a le 10 e simolotsa ka Sontaga mme ya go goga go fitla ka Mosupologo. Maikaelelo ke gore ikatiso e tshegediwe ngwaga le ngwaga go leka jalo go godisa motshameko wa boletloa go tswa kwa moding. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Go tla tsoga go shaleng go sala molora jaaka di sela mapa Gaborone United le Township Rollers di tla bo dithulana mo motshamekong wa Botswana Premier League kwa lebaleng legolo la setšhaba. Ditlhopha ka bobedi di tsena mo motshamekong o tla simololang ka nako ya bosupa mo phirimaneng di kgaoganngwa ke ntlha e le nngwe mo lokong. A rutlwe le diapoloko. Township Rollers ba tsena mo motshamekong o ba le kwa sethueng sa loko ba go kwantse dintlha di le 20. Popa ba fentse metshameko e le 3 ba tshameka maleka a 2 le go latlhegelwa ke motshameko o le mongwe. Fela phenyo mo motshamekong o e ka ba bona ba oketsa pele a bone kwa sethueng. Mokatisi Innocent Morapedi o tla ba beile mo batshameking ba tshwana monisi wa dino wa Thwathwa Tsongele Segola Meboy go ka ba thusa go fitlhelela seo. We are not playing for the debut, we are playing for 3 points. So whatever happens, let GU come. If they are good customers, they are going to give us our 3 points. I'm saying ours because it's our desire. I'm not saying that one in disrespect. And against GU, I think it will be a good game because at least we have trained. This game gave us a training session. Gaborone United mo letlhakong le lengwe ba mo maemong a bobedi ka dintlha di le 10 le bofara bongwe tse ba le boneng go tsweng mo diphenyong tsa 3 le maleka a le mangwe. Money Machine ba latlhegetswe ke motshameko o le mongwe ka dino tse 2 go le 1 kgatlhanong le Orapa United. Mokatisi Pontsho Moloi o tla ba beile mo go thataone kgamanyane molao di tlhalefang ga mmogo le captain Mphogatswane go ka ba thusa go katsa dintlha tse di botlhokwa go ka nna le sebaka sa go totegela kwa setloeng sa loko. Re ntse re ipakanya hela sente gore ka gore mme tota hela re tlhokile motshameko gongwe jaaka motshameko wa rona o postpone wa mahelo a beke yone re tswa mo yone e ne le ka seemo se sa laolweng ke ope re siame for motshameko wa laboraro e tla be re tsoga re heleletsa ipaakanyo ya rona ka moso and then be re ya go emela motshameko ka laboraro ga rena dikgobalo dipehela tse di rileng ga rena o pehela yo re mo misang kgotsa yo re mo thokang mo motshamekong go yeng laboraro re tla tsoga re bona ka ikatiso ya bogelo ya kamoso mme hela go thokeng motshameko ga rona ga weekend tswa mo go yone ga ke dumele thata gore go ramile go tla ra mathata. Mo metshamekong e metlhano gareng ga ditlhopha tse United ba latlhegetswe ke o le mongwe le go fenya e le 3. Ba fentse motshameko wa bofelo monongwaga ka dino tse 2 go lefela.
Mapalestina bone ba fentse motshameko o le mongwe ka 0-0 mme ba tshameka maleka a le mangwe a 1 setlhopha. Mo metshamekong e mengwe, Jordan Galaxy ya amogela masitaoka fa Security Systems e lebagana le NAKO United kwa Lobatse Sports Complex. Kwa Obedi Itani Chilume Stadium gone 11 Angels ta mekamekana le Orapa United fa Holy Ghost e talola dintlha tse di botlhokwa le Matebele. Metshameko eo e ka nako ya bone mo tshokologong fa wa Gaborone Derby one o le ka nako ya bosupa bosigo. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Batshabiki ba lefatshe la Nigeria Victor Osimhen le Asisan Oshola ba letse ba tota ba tsabakela mo moletlong wa ka bodietsele wa lekgotla la Confederation of African Football ke gore CAF ba gapa ditlotla tse dikgolo. Osimhen yo tshamekang kgwele ya dinao kwa leking ya Series A kwa setlhopheng sa Napoli o gapile tlotla ya motshameki yo ga isitseng botlhe ya borre fa Oshola yo tshamekelang setlhopha sa Barcelona a phamotse ya bomme. Mo Afrika Borwa Desire Ellis yo san setlhopha sa banyana o gapile ya mokatisi yo ga isitseng wa mme a fenya jalo lekgetho la bone. Walid Regragui yo katisang setlhopha sa Morocco o dule ka ya mokatisi yo ga isitseng wa re morago ga go isa the Atlas Lions kwa se ka makgola kganyeng a kgaisano ya sejana e neng e tshegeditswe kwa Qatar. Meka gore ya lo pego e re tlisa kwa bokhutlong ja dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Meka gore ya lo tle a re bua re kopana kgatijana ja ke tlabe ke go dinela ka se semane. Meka gore ya lo tle a nne boroko metla ke di busetse go Benson Phethego a boe a go nela dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson o sitse Setswana sa di sela mapa ga di etelane ka ba maruri a ke la re popa ya ipopa le moya go le o le fa ka marapo ji le rollers batsogo ba nkgisana magwafa ga go shale go sala molora ke dumela gore tla nna motshameko lo tshwana le setlhopha se le sa Motšhudisang the Chiefs le Extension Gunners because ne le ditlhopha tse di kgolwane ga go gakolola gone gore motshameko wa tolo no shale go so le wa ka moso e tla bentse lo no shale go nra itse le ditlhopha tse di tona go sala molora gona le mooki mongwe wa ko Molepolo le Moroka Moreri re ga o le Mokwena o le rwa Mokwena tshwantse re go utlwa ka tsela nngwe ka ba maruri go botlhokwa ra kwena wetso ke go se gonkwe ka matla metwa ga le gale mo go tsa metshameko mere pele nna lo yena re kgagana re boe gape re le ditlhogo tsa phirimaneng ya la bobedi. Puso e tla dirisa 495 million pula go aga matlo a feta makgolo a mane a tla nnang masole mo notropokgolo Gaborone. Kampani ya banana ya Sego sa Letlotlo e ntsha thobo ya yona ya ntlha ya ditapole tsa maemo a kwa godimo kwa Francistown. Mme di sala mapa Gaborone United le Township Rollers popa le moya golele di tla tsoga di nkgisana magwafa mo motshamekong wa Botswana Premier League mo go la kamoso. Wetso o wa tepolo a pine ke ise ke mothobisi ke ena na le ka go itsenya hela mme tota ka go tlhoka go dia nako ra go hela gone go bone ba tepolo api go utlwa ka tsa maemo a bosa la modisa tharapana ga go le galalwa ga le ya go khosing a nne kagiso. Betsu madume amogela se mosola a pedisediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pula gatitswe mo sono ka nako ya borobabedi se se latela 51 ko Sikwani Police 50 ko Mabalani Primary School le Letsebe Primary School 44 ko Rasisa Primary School 30 ko Tamasani Primary School Sumele Busupa ko Sanside Agriculture Sumele Botlhano ko Mandunyani Primary School Sumele Bone ko Mogobani Primary School Sumele Boraro ko Otse Crop Production le Sume ko Tlokwe Border Gate borobabongwe ko Gaborone Game Reserve borobabedi ko Ramaphatle Primary School borobabedi ko Kgomoka Sitwa Primary School Bosupa ko ga Matlhares Farm Borataro ko Kumakwani Primary School Ithute Junior School le Gabani Crops Botlhano ko Masunga Primary School Boraro ko ra Lekgetlo Primary School bobedi ko Dikgonye Primary School le bongwe ko Kuas Farm
tshwanetse sola pisana kwa gompieno se supa bona maru mafelo ka bontsi a ko bokone le bothabatsatsi jwa lefatshe leno mme ebile mmala o motala o supa gona le kgonagala gore maru a ka duma go tsakanisa pula segong jono mo mangwe wa one mafelo one mo gola ka mosoro tse kgonagala pula fa gadimako gantsi nghabe tšhobe le gare le bokone bothaba mme dikgaolo tsa borwa ba tla ba kgatlheng le kwene tsone marata a thiba ka bonthabangwe mme go kgalagadi gone re fetse go bona le dibata tsa maru mo mosong go taeketsa go le bothito mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa kgalagadi borwa ba tla ba kgatlheng le kwene ka seng sa botu sa lesome le barataro go enko go lesome le boroba bongwe dikgaolo tsa le gare tšhobe nghabe le gantsi tsone go taeketsa go le mogote mo mosong ka seng sa mogote sa 20 go enko go 22 mo sekologong go taeketsa go le mogote ko borwa ja kgala gare le tšhobe ka seng sa mogote sa 33 go enko go 34 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno o ne go taeketsa go le mogote thata ka seng sa mogote sa 36 go enko go 37 mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Aforika re fetse go na ga pula ko Manzini mme go ta bonela dibatsa mare ko Maseru le Johannesburg ha ko Port Elizabeth le Cape Town gone go ta thiba ka bonthabong go ta thiba ka bonthabong ko Antananarivo mme re fetse go na ga pula ko Beira Harare le Lusaka ha ko Windhoek gone go tapoga re fetse go na ga pula ko Luanda Kinshasa Blantyre le Dar es Salaam ne ke go tshwaretse go le kale wetse go sa tepolo api a ene boroko